Buretse gato turi tariki ya 15 Ukuboza umwaka wa 2018 hagati mu ishyamba rya Nyungwe ry'inzitane habaye igitero simusiga cyasize gihekuye u Rwanda. Abagenzi bari muri kwasiteri zisaga 3 zavaga RUSIZI mu mujyi wa Kamembe zerekeza mu mujyi wa Kigali bageze muri Nyungwe rwagati maze bahura n'uruva gusenya. Abarwanyi ba FDRL National Liberation Front batangiye umugogo w'igiti mu muhanda rwagati n'ishyamba rya Nyungwe maze bahagarika izi modoka zari zuzuyemwe abagenzi. Ako kanya bakirangiza guhagarika izo modoka abitwaje intwaro bahise bapfupfunuka mu mashyamba maze batangira kumisha ibisasu intwaro gakondo ku modoka ndetse n'abagenzi bari bazirimo. Turi mu murenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe tariki ya 15 Ukuboza umwaka wa 2018 kwasiteri 3 zari zitwaye abagenzi zarashweho ibisasu ndetse zirangirika. Muri uru rugendo ndagenda nyura ku burinzi bw'ingabo z'u Rwanda ahatwikiwe imodoka zitwara abagenzi mu mpera z'icyumweru. Uyu munsi ibimenyetso biracyahagaragara. Mu byo twahasanze harimo uduce duto tw'imodoka zigaragaza ibirango by'izitwara abagenzi zizwi nka kwasiteri. Abantu barishwe, abandi barakomereka ndetse abandi bashimutwa n'izi nyangarwanda. Bakaba bashima uburyo barimo kwitabwaho. Atwitayeho usasa ubwo barukuramo. Turabashima cyane leta ibyo ikoze garagaje ko bita ku baturage cyane. Ariko buretse gato icyo abagizi banayi batari bazi nuko bari bakoze mu jisho intare yari yiryamiye RDF Rwanda Defense Force. Igisirikare cy'u Rwanda RDF cyahise gitabara mu maguru mashya. Ako kanya bahise bivugana bimwe mu byihebe bitatu bihasiga ubuzima, ibindi byiruka ubutareba inyuma bihungira mu gihugu cy'u Burundi. Iki gikorwa cyahise cyerekana ko Nyungwe atari ishyamba gusa ahubwo ishobora kuba ubwihisho bw'inyangarwanda zishaka gutera u Rwanda. Guhera izo saha icyitwa umutekano kandi ukanyaze cyahise gishirwa muri ishyamba ry'inzitane rya Nyungwe kubera amateka y'ibiturika ndetse n'ibitero byari byatangiye kugabwa mu ishyamba ry'inzitane rya Nyungwe. Ariko aho itonde gatoya kandi niba uri mu bifuza gutera u Rwanda shira birarura. Ubundi nize ngamba zafashwe na RDF Rwanda Defense Force kugira ngo zikumire ndetse hatazagira n'ikindi cyebe cyongera guhirahira cyongera gutera u Rwanda kinyuze muri Nyungwe. Nyemerera tugaruke ku bintu bidasanzwe, ingamba karahabutaka ndetse n'ibikoresho bidasanzwe, ubwirinzi ndetse n'ibikoresho RDF yahise imena mu ishyamba rya Nyungwe kugira ngo yirinde uwasusunutsa amazuru ashaka kugira n'abatura Rwanda abinyujije muri ishyamba rya Nyungwe. Ariko nje turimo tubana muri iki kiganiro ni Jacob nk'ibisanzwe. Iyo ni Sura TV1 umurongo mugari ibyegeranyo mugezwaho. Nyaboneka niba ari bwo bwa mbere rusanze kuri umuyoboro urasabwa ko wakanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro ndetse n'ibindi byinshi byiza bize bigusesekaraho ku gihe. Ikaze. Dore impamvu ya mbere ishyamba rya Nyungwe ari cyitonderwa. Iri shyamba rya Nyungwe ni ishyamba rihana imbibi n'ibihugu bibiri byo Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, kandi murabizi umubano wabyo n'u Rwanda uburyo wifashe. Ibi byerekana ko haramutse habayeho uburangare butoya bamwe mu banzi bihishe muri ibi bihugu bashobora guhita boneraho bakata ku Rwanda. Kuri izi saha tuvugana ishyamba rya Nyungwe rizengurutswe n'abasirikare bakomeye ba RDF bumva neza urumi rw'intambara kandi biteguye kurwanira igihugu cy'u Rwanda uko byagenda kose. Ibi niba ushaka kubimenya neza fata urugendo winyuze mu ishyamba rya Nyungwe muri uyu muhanda uva Kitabi werekeza mu karere ka RUSIZI. Wirebera abasirikare bari muri metero 5 muri ishyamba rya Nyungwe bafite ibikoresho bidasanzwe birimo imbunda zaremeye kurinda umutekano ndetse n'ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda.
aha bafite ibikoresho bigezweho bidasanzwe harimo nka high tech surveillance, igikoresho kidasanzwe gishobora gutahura umwanzi aho yaba ari hose apfa kuba asusunukije amazuru yinjira mu ishyamba rya Nyungwe. Fem camera, iki nacyo akaba ari igikoresho kidasanzwe cyifashishwa mu kurinda umutekano w'ishyamba rya Nyungwe haba mu ijoro, gishobora gutahura umwanzi aho yaba yihishe hose. Ibikoresho bidasanzwe bikorera mu kirere harimo drone, kajugujugu ndetse n'itumanaho bidasanzwe. Ibi bigakoreshwa n'ingabo zahumuye zambariye urugamba ziteguye kurinda ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda uko byagenda kose muri ishyamba rya Nyungwe. RDF, Rwanda Defense Force, ivuga ko idateze gukura ingamba z'ubwirinzi ku mupaka mu gihe imitwe nka FDRL yasize imenya amaraso mu gihugu cy'u Rwanda itararanduranwa n'imizi yayo. Iyi niyo mpamvu amasaha 28 kuri 28 ingabo z'u Rwanda zihora ziryamiye amajanja ziteguye kureba niba hari uwasusunutse amazuru atera igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane binyuze mu ishyamba rya Nyungwe. Iri shyamba rya Nyungwe kandi rifatwa nk'igikoresho gifasha ingabo za RDF gukora imyitozo idasanzwe muri ishyamba rya Nyungwe bitewe n'imbeho, inzira z'inzitane ndetse n'ibindi byinshi birangwa muri ishyamba rya Nyungwe. Ibi byose ni bimwe mu bihereza ingabo za RDF bunararibonye mu gihe barinda ishyamba rya Nyungwe. Ingabo za RDF kandi kuba ziba muri ishyamba rya Nyungwe byongera umutekano ndetse n'icyizere ku bakerarugendo basura igihugu cy'u Rwanda baje gusura ibyiza biboneka muri ishyamba rya Nyungwe nk'imwe muri parike enye zigize igihugu cy'u Rwanda. Aha muri ishyamba rya Nyungwe turasangamo canopy, ikiraro kigendera mu bushyorishori bw'ibiti, chimpanzee trekking, bird watching ndetse n'ibindi bikorwa by'abakerarugendo bikorerwa muri ishyamba rya Nyungwe harimo no kuri imisozi miremire irimo nka Bigugu n'ibindi bitandukanye bibarirwa muri ishyamba rya Nyungwe. Kuba RDF irindira ishyamba rya Nyungwe bituma ishoramari rimwe African Spark ndetse n'abandi bakerarugendo bamara igihe kinini muri ishyamba rya Nyungwe binjoyinga. Ibi byatumye hubakwamwe amahoteli afasha ba mukerarugendo gucumbika igihe baje gusura ishyamba rya Nyungwe. Nkuko nabibabwiye kandi mu gice cya mbere cy'iki kiganiro, nababwiye byinshi mu bikuru ba mukerarugendo bibarirwa muri ishyamba rya Nyungwe harimo inkende, ibitera, inyoni ndetse n'ibyondi. Ndetse kandi icyo ntakubwiye nuko RDF mu kurinda umutekano wa Nyungwe ifatanya n'abitwa ba Rangers bashinzwe kurwanya ba rushimusi bashobora kwinjira muri ishyamba rya Nyungwe baje gutema ibiti cyangwa se kwica inyamaswa ziba muri ishyamba rya Nyungwe. Abaturage baturiye ishyamba rya Nyungwe nabo ntibiyoroheje kuko barangije kubaka isano rya hafi n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Iri shyamba rya Nyungwe ni rimwe mu bice bifitiye akamaro igihugu cy'u Rwanda, cyane ko 70% by'amazi yose akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda afite inkomoko muri ishyamba rya Nyungwe. Iri shyamba rya Nyungwe rifite amasomo agiye atandukanye harimo kamiranzovu, ndambarare ndetse n'ibindi byinshi bikurura ba mukerarugendo aha muri ishyamba rya Nyungwe. RDF yifashisha iri shyamba rya Nyungwe nkamwe mu hantu hashobora kwifashishwa mu gutabara igihugu cy'u Rwanda byihutirwa. Kuri izi saha tuvugana, ishyamba rya Nyungwe ntirinzwe n'amasasu gusa cyangwa se imbunda za RDF, ahubwo rinzwe n'urukundo ruri hagati y'ingabo za RDF ndetse n'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Ngiye mwabanaga muri iki kiganiro nari Jacob nk'ibisanzwe, nkwifurije amahoro, amafaranga byose bikomeze kukujejetaho, ariko cyane cyane igihe waba wiyemeje kudukurikira ukanze subscribe. Salute ku ngabo z'u Rwanda, salute kuri mwebwe mwiyemeje kubana natwe muri iki cyegeranyo cyagarukaga ku bidasanzwe biboneka muri ishyamba rya Nyungwe. Ciao ciao.